О Павле, преку девлескири волја апостоли Исусе Христоскоро. Ко света хем верна ко Христос Исус ко Ефес. О благодат ки ту менде хем мир таро девел, амаро дат хем таро Господари о Исус Христос. Теовел благослови мо девел хем одат амаре Господаре скоро о Исус Христос, кој благословиња амен ко Христос секоле духовно благословеа ко небесната на. Соске избириња амен ки лесте англедерте создајно по свето. За да те ова света хем бизо флека, англо лесте ко мангипе. Ова англедеро лучиња те посвојнел амен, те керламен печаве преку о Исус Христос. Спрема пли гудли намера, тари пли волја, за да те овел фалими и слава тари олескири благодат, која дарунѓа амен копло манглочаво. Ко Исус исиамен слобода, колеа платинѓа амен, ем кинјамен преку плорат. Прошка амаре гревонги, спрема о барвали патари лескири благодат, која чорѓала изобилно аменге секоли мудростеја ем хајлој баја. Овсика ја аменге те джана и тајнатари пли волја спрема пли гудли намера. Со одлучињала ки лесте, за да те керела кога капергјоно времија. За да те кедел кој е ко Христос, са сојтано ко небесија, ем сојтано ки пув. Ки лесте, хем амен, сием сни избириме баши наследниќа. Соске сием сни определиме, англедере одлукаја околескири, кој кирла сар овка решинал спрема пли волја. Зада те ова баши пофалва, баши лескири слава. Амен кој веќе англедер надингем амен ко Христос. Ки лесте хем тумен, од кога шунгено слово чачи паскоро, о Евангелие баши тумаро спасение, ем од кога тумен поверунген, улен запечатиме свети духоја, кова и тано ветујмо. Кој тано гаранција баши амаро наследство. Баши оплатива хем окинива околен, кој уле девлескоро собственост, за пофалба баши олескири слава. Од олеске хем меда, цар шунгјум баши тумари вера ко Господари ко Исус, хем баши тумаро мангипе ко сао света, начовава те спомнинав тумен комле молитве, хем те заблагодарнав баши туменги, та одевела маре Господаре скоро Исус Христос, одат славакоро те дел тумен духо таро мудрост, хем откровение ко чачикано пенџари оле. Хем те избистринел ојаќа таро тумаро срце, за да те джанен, ко лескоро викиба, савинада и сиамен. Хем ко бори обарвали петаро лескоро славно наследство ко светие. Ем ко бортани пребари лескири сила спрема аменде кој верујнаја. Спрема и бути со делунела тари лескири моќно сила, со сикаѓала ко Христос, кога ваздињале таро муле хем чиѓале десно пестар ко небесната на. Дур упредер секова началство, хем власт, хем сила, хем господарство, хем упредер о секова анав, кова спомнинела пес насамо ко акава свето, него хем ко окова соавела. Хем сачиѓа тело олескире пре, а оле баши шерочи ѓале упредер осаки црква, којата ни е Христоскоро тело, и полнота олескири која перела са коса.